Velik privilegij mladih je, da se mi zdi, da energija kar buhti iz njih. Nigeria, to the young people in Slovenia. It's really exciting to be here. It's really exciting to have this dialogue with young people, a room full of positive energy. Razdeljeni smo bili v 3 skupine, kjer smo dobili vprašanje, kaj mladi pomislimo o širitvi Evrope. So imeli različna mnenja, z različnih zornih kotov so pogledali na stvari, ampak ravno to je velika prednost, različnost v Evropi. Vibrant energy, people full of hope, young people that represent the values of our union, the values that we stand for. Democracy, equality, inclusion, diversity. This is what brings people together, and this is the spirit of the European Capital of Culture that is now living in Nova Gorica and in Gorizia. In mislim, če se bomo znali v prihodnosti povezovati, ne tudi mi, komisarji, Evropska komisija, ne vse naše institucije, z mladimi lahko dobimo veliko odličnih idej.